Warga Patisi TV. Kajing aki Iran kelanang jor susu, mat hakani kenti ke pemerintah, ukun sim nak kajing kesem jong kisim, kibla pet wirna nalaka jong kari, katau Reza Pahlavi, ulami pertai ben kentu ya barok kino sosnong, ha barok kawai kari Iran, bagi dia ben mi pajba ben penkelemno ya kat sensyar donbor, jong Syed Ayatollah Ali Khamenei, ubade nong sensyar bakli du juga Iran. Mars mi pertai kun sim obadan sabari, Presiden juga Iran Maswad Pezeshkian, ulah hukum bade ben kanglun no yak internet habarok kawai kari, bade ben odru yak telefon kabala menyakan phone sabari. Hagane kejing ki bumenta kalami kejing dawa bade ben wanra biang no dak sensyar sim jongki syak kibala patch nong no na Iran house nam khat khandai spa nya bu khandai hadin kejing syak klun yak bor sensyar hakapor jong Islamic Revolution. Ukun sim Pahlavi la mi pertai hakami singi palai bola keren singi Iran bagi dia men mi pajba abej hakani kenti pemerintah. Kaying kasam jengki Pahlavi kede kaying sim glo sensyar Iran ladu senam khat khandai spa Arabsan hadu khat khandai spa nyap khandai. Lasdang banbat yak bor sensyar da Reza Shah Pahlavi balahir pateng pas ukun jeng Muhammad Reza Pahlavi ubadai rusya bakhadu syuaga Islamic Revolution. Haus nam khat khandai spa nyap khandai la pet snong no nalaka jongkari bat menta ubaki pajba ki paikmat ude kun sim Reza Pahlavi. Pakistan! Pakistan here! Ready to destroy, less and terror! Stand by the real leader of Iranian nation! This is the voice of the Iranian King Reza Pahlavi! Javed Shah!
Bahrain!